Želim da se zahvalim Ujedinjenom kraljevstvu, ambasadi Velike Britanije i Britanskom savetu na prilici da učenici naše škole, kao i drugi učenici u Srbiji, u nastavi ne samo iz predmeta informatike, računarstva i tehnika i tehnologije, već i drugih predmeta, koriste najsavremeniju mikrobit tehnologiju. Naša škola imala priliku da učestvuje u jednom ozbiljnom projektu škole za 21. vek koji organizuje Britanski savet, da prođemo kvalitetnu obuku kako zaposleni, tako i lično sam učestvovao u obuci. Zaista smatram da je veoma kvalitetna, da su naši nastavnici imali priliku da nauče iz oblasti kritičkog mišljenja i više od toga. I imali smo priliku da učestvujemo na takmičenju gde je naš učenik Ivan Milosavljević zajedno sa svojim mentorom Sinišom Stanovčićem uspeo da osvoji drugu nagradu. Još jednom želim da vam se zahvalim što ste ukazali čast našoj školi i ličnoj poseti. Moje ime je Siniša Stanojević, nastavnik sam predmeta tehnike i tehnologija u osnovnoj školi Jovan Cvijić u Zminjaku. Planiramo u narednom periodu pokrenuti inicijativu za kreiranje, odnosno formiranje Coding Cluba, gdje ćemo pokušati da privučemo što je veći broj mogućih učenika, tako da uz pomoć mikrobita i određenih uređaja, na primjer, koje smo dobili sada u ovoj nagradi, samim tim uvedemo ih u, da kažem, svet programiranja, gdje će oni naučiti osnovne principe kako to funkcioniše u IT svetu. Što se tiče mikrobita, on je pomogao u nastavi tako što je decu pre svega postavio u ulogu istraživača, pronalazača i kreatora idejnog rješenja, gdje su oni spoznali problem koji se nalazi neposredno, na primjer, u njihovoj okolini i uz pomoć mikrobita su dolazili do nekih logičkih rješenja, odnosno kreirali su određene ideje kako bi taj problem rešili. Poručujem i to da pre svega mikrobit predstavlja jedan dobar nastavni resurs, pre svega što će on decu, kako im povećati tehnološki znanje, tako će i uspeti da im u neku ruku poveća tu njihovu digitalnu pismenost i samim tim navešće ih na logičko rješavanje krucijalnih problema koji se nalaze oko njih. Također, kolegama ih preporučio da je mikrobit pre svega uređaj stvarno dobar nastavni resurs koji se može iskoristiti u određenim parametrima nastave. Coding klub u našoj školi postoji od 2013. godine, međutim tada se nije zvao Coding klub, nego je to sekcija robotike koja i danas danje funkcioniše. Inače, ja sam tu sekciju vodila do 2017. godine. Ustaje mali prekid nakon toga dok sam bila direktor škole i sa zadovoljstvom sam sada nastavila da se bavim istim. Inače, naš klub broji od 10 do 15 polaznika i deca su veoma zainteresovana za programiranje. Ovaj mikrobit, da kažem, u sekciji će nam mnogo pomoći da unapredimo naše projekte i da deca razviju svoje ideje, kritičko mišljenje, rešavanje problema. Vrlo je bitno kod dece razvijati te inovativne ideje i onda se one prosto same rađaju. Učenici su inače zainteresovani da se bave različitim temama, od ekologije, zaštite životne sredine do upravljanja modelima i tehničkim uređajima sa ciljem da se utiče na okruženje kako bi se način života poboljšao u svakom pogledu, obzirom da je ovo 21. vek. Mikrobit je svakako pomogao nastavi. Učenici kroz programiranje imaju mogućnost da odmah nakon kreiranja programa vide simulaciju na ekranu, što mnogo znači nama za dalji rad. Ranije, kada sam ja to radila sa učenicima
kada mi nismo imali mikrobit, programiranje se radilo u drugom jeziku i ti interfejsi nisu nam omogućili da odmah učenik, kao kad programiramo rad motora, mi odmah vidimo simulaciju toga motora i možemo da provjerimo da li nam je taj projekat dobar. Inače, u nastavi tehnike mi ćemo to sigurno koristiti jer imamo upravljanje različitim modelima, a tehnika je jedna široka oblast koja obuhvata više nastavnih i tema i oblasti od arhitekture, mašinstva, mehatronike, energetike, a sve je to mogućnost stvaranja novih ideja i primjena mikrobita u nastavi. Nastavnicima koji su uključeni u projekat Škola za 21. vek, kao i onima koji nisu uključeni, koji će se tek uključiti, veoma sam zadovoljna projektom Škola za 21. vek i toplo bi im preporučila da prođu kroz ovu obuku jer je veoma korisna. Vrlo je bitno pripremiti decu za novi svet jer tržište rada zahteva nove poslove gde je neophodno poznavanje određenih veština kao što su kritičko mišljenje, digitalna pismenost, što upravo projekat Škola za 21. vek razvija te veštine kod učenika na jedan inovantan način. Tako da time se dokazuje da ništa što nije nemoguće, ukoliko imamo volju da dođemo do cilja, cilj je ostvarljiv. Zovem se Stevica Janković i predajem predmete tehniku i tehnologiju i informatiku i računarstvo u ovoj školi. Na početku ove školske godine, u periodu od septembra do decembra, prošao sam više seminara u vezi primjene mikrobita u nastavi. Same mogućnosti mikrobita kao i zanimljivosti u radu sa njim privukle su i određeni broj dece. Zanimljivo se ogleda u tome što deca na jedan kreativan i maštovit način mogu da se igraju mikrobitom, a kroz igru da prošire svoja postojeća znanja i kasnije iz te igre može da proistekne i nešto korisno za čitavo društvo. Pa s obzirom da smo seminar prošli, znači krajem prošle godine, trenutno nismo napravili tu coding sekciju, ali imamo sekciju robotike gde smo, znači, bukvalno svaki čas radili sa mikrobitom. Ono što je zanimljivo na toj sekciji robotike, prijavilo je se 10 učenika i ono što je zanimljivo, veći broj devojčica nego dečaka. S obzirom da predajem i tehniku i tehnologiju i informatiku, znači mikrobit se može upotrebiti i primijeniti u oba predmeta, naročito u predmetu tehnike i tehnologije. Zbog čega? Znači, same mogućnosti, sami dodaci, različiti senzori, servomotori, motori i tako dalje, uveliko mogu da olakšaju rad u 7. i 8. razredu s učenicima. A naravno, informatici programiranje samog mikrobita putem MakeCode platforme ili MU platforme automatski proširuje dečija znanja i unapređuje njihova znanja. Pa zaista bih preporučio, znači, pogotovo kolegama koji predaju tehniku i tehnologiju i informatiku, ali također bih preporučio i drugim kolegama, primjer kolegama biolozima, jer tako, poznati su oni ogledi preko mikrobita, da može da se uz pomoć senzora programira zalivanje biljke, znači da automatski senzor putem mikrobita meri vlažnost zemljišta, pa da sam doliva vodu, jer tako. Klub za programiranje oformili smo negde u septembru prošle godine. Ne radi toliko intenzivno zbog situacije u kojoj se trenutno nalazimo, nemamo tehničkih mogućnosti za korištenje kabineta, ali radimo aktivno online. Trenutno imamo negde oko 15 učenika koji pohađaju klub i radimo na tome. Nadamo se da od septembra se vratimo u normalu i da proširimo taj klub, da aktiviramo još veći broj dece.
Pomogao mi je konkretno u nastavi zato što je dosta zanimljiviji način rada. Deci je zanimljivije da tu nešto tipkaju, da programiraju kroz igru, odnosno shvate taj algoritamski način razmišljanja i ispune zadatke. Preporučila bih ih da svakako se uključe u sve ovo zato što vidim da je jako veliko interesovanje kod dece. Kao nastavnik koji ima iskustva sa tehnikom, vidim da deca žele to da rade, a mogu koristiti svi ostali nastavnici jer nije to nešto tehnički toliko zahtevno.